iyi ayo mashi sinumva yuko akwiye haleluya haleluya. Igihe nari muri kaminuza narigiriye inama mu mutima nkavuga ngo abakizwa ibyo nabonye bararenza ku rugero, jewe nzokwizera mu mutima gusa, nitware neza nifate neza. Ariko umunsi umwe soma ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu azogira isoni zo kunyemera. Muri iki gihe kibi cy'abasambanyi n'abanyabyaha bikamutera isoni kunyemera, nanjye bizontera isoni kumwemera imbere ya data n'abamarayika. Icya kintu nari nitwikirije cy'ubwoba cyo kutamuvuga kica kirakoroka. Uno munsi numva namuvuga ahantu hose ngeze. Ntugire isoni zo kwakira Yesu. Ntugire isoni z'ubugingo bwawe Yesu. Nimba uri hariya kaze nyaruka kugira ngo umwakire, tugiye gusenga twakirize Yesu. Bano bantu bagiye kwandiki Yesu nashimwe cyane. Mugomba gukora isezerano n'Umwami wacu, n'umudahemuka, ntazobahemukira. Amazina yayo acandikwa mu gitabo cy'ubugingo, nawe wacupfa ucuja mu ijuru ku Mana. Umaze gukora kino kintu, ijuru rirahari. Aya mafoto aba bantu bariko barafotora, ijuru ryo ryerusha aba bantu. Ibi ni ivyuma byakozwe n'abantu. Imana yanezerejwe namwe ko mufashe ingingo y'ubuzima bwanyu idasanzwe. Dusenge, subiramo ino sengesho ngo Mwami Yesu Kristo, ndakwakiriye mu mutima wanje, ndaguhaye ubugingo bwanje, bwakire, umbabarire ibyaha byanje byose. Ndabihevye, sinzosubira inyuma, sinzosubira kwa Satani n'abadayimoni. Nibabimenye uno munsi mbaye wa Yesu, ndamwihereje. Data, yandika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo cyandikwamo abagororotsi. Izina ryanje nirifutwe mu bitabo by'abanyabyaha. Ndabisabye nizeye mu izina rya Yesu, Umwami n'Umukiza wanje. Amen. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abamwami Imana bahejeje kwatura, kuko ijambo ryawe rivuga ngo umuntu niyaturisha akanwa kiwe yuko uri umwami, ngo akizera mu mutima we yuko yaguye mu bapfuye ngo azokizwa. Data, babaguhaye ubuzima bwabo, turabasabiye imbaraga, turabasabiye ubushobozi, turabasabiye Mwami Imana gukomezwa nawe, ubuzuza imbaraga zawe, ubakomereze muri wowe Mwami. Uru rugendo batanguye bambikwa imbaraga mu izina rya Yesu. Bizabakwega, bizabasubiza inyuma, bikurwaho mu izina rya Yesu. Ibyo turabitagaguye, imigozi yari ibaboshe, imyuka mibi yari ibahambiriye, ibabeko mu izina rya Yesu. Icyagenda kibasubiza inyuma gikubitwa hasi. Kuva uyu munsi Mwami bambikwa izindi mbaraga. Kuva uyu munsi Mwami bagendere mu mbaraga zawe, bakunde ijambo, bakunde kuba hamwe n'abera, bakunde gukoranira hamwe, bakundisha ijambo, bakundisha kuba imbere yawe. Urakoze Jehova, tubashyize mu maboko yawe, kandi dusaba ikintu cyose cyobarwanya, cyobatera mu buryo bwe cyangwa ubundi, gitsindwa mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, kubagiriye neza. Tuguhaye icyubahiro Data, tugukomera amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Nagomba murabe uyu protokole, murabe uko basanzwe babigenza, kugira ngo mushobore kuzoronka inyigisho zibafasha. Murabe ahantu mubakirira, mubandike, hanyuma bakurikiranwe neza. Ngomba gusenga Imana turangiza. Amena. Turacyari mu ijambo ry'Imana. Wa muntu we woba wumva hari ikintu kikuboshe kanaka, hari inkomezi z'Imana zibohora. Amena. Hari inkomezi z'Imana zatanzwe zibohora. Imana yacu iragahezagirwa, iracyakiza, imbohe zirabohoka. Amena. Bipfa amatwi birumva. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Amena. Bantu barakira, diyabete irakira,
kanseri irakira. Kandi ibintu siniko ndabivuga nivugisha nibyo nabonye nakoreje kwa maboko. Ansima, cyago cya ansima kirakira. Bintu byose birubaha izina rya Yesu. Nimba hari ikintu kikuboshe kanaka, Satani icyakindi cyaricyo cyose, uhaguruke wizeye dusenga Imana, hanyuma nsubize programa. Abampaye programa. Wizeye si jewe, wizera Yesu ashobora kukubohora. Nimba hari ikintu kanaka wumva kikuboshe, hari inkomezi z'Imana. Tugiye gusenga, uhagurutse mu kwizera kwawe utaritse ukuboko. Ariko ukuboko kwawe ko kwizera. Muri uko kuboko ubwira Imana icyo ushaka. Muri uko kuboko kwawe uvuganire namwe n'Imana. Ni ikimenyetso cyo kwizera, uvuga ngo Mana, raba kino kintu ndakigushikirije. Shira umutima wawe ku Mana. Izere Imana. Ubushobozi bwatabaye wa mugore yari amaze imyaka 12 amaraso ava, aravuga ngo jewe nopfa gukora ku buyonga bw'impuzu ziwe, ndazi yuko ibintu byoca bihinduka mu buzima bwanje. Gira ukwizera, shira ukwizera ku Mana. Iriko irakora, iriko irabohora. Mana yacu yo mwijuru mu izina rya Yesu, ndakwereka no maboko yo kwizera. Turi imbere yawe Papa, wewe watubohoye ibya bindi byose byari bituboshe warabicagaguye. None mu izina ryawe raba abantu bose Mana bataritse amaboko imbere yawe. Wewe usoma mu mitima, wowe ubona umuntu kimuboshe. Ingoyi z'ubuja zose ndazicagaguye mu izina rya Yesu. Ingoyi z'ubuja zose ndazicagaguye mu izina rya Yesu. Mana, nimba hari umuntu aboshwe n'inzoga ndaziboshe mu izina rya Yesu. Ndazivumye ngo ntizikongere kumuboha mu izina ry'ubushobozi bya Kristo Yesu. Nimba hari umuntu aboshwe n'abadayimoni ba karande bavuye mu bisekuruza, nje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti gukondana icyo cyago, nukuvuga ngo uyu mwene data niyidegembye. Nimba hari umuntu aboshwe n'indwara kanaka, mu mishishagu yawe twarakiza indwara zose. Nicyo gituma ndategetse indwara zo mu migongo, ndategetse indwara zo mu nda, ndategetse indwara z'amaraso, yewe kanseri, yewe diyabete. Hari ubushobozi bumira ubundi bushobozi. Tugutumye ubushobozi bw'Imana ngo niwumve mu izina rya Yesu. Haleluya. Irashara, barayirakira, urayirashara irakira. Mu izina rya Yesu yazutse mu bapfuye. Turategetse ibisigo byose, mbaraga z'umwijima, mbaraga z'abarozi, mbaraga za Satani, turakuvumye mu izina rya Yesu yazutse. Turaguhonyoye, tumuhinduye ubusa, kuko twizeye izina twahawe hari ubushobozi mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushimiye. Icyura n'inganji byawe kukubohoye mu izina rya Yesu yazutse mu bapfuye.